بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا واكفنا يا ربنا من كل ذي شر بما شئت وكيف شئت آمين 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 ثم أما بعد مرحبا في بيت ربنا مع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هرباو ɗi konngol ɗi nanɗon ɗo en juuli e nelaaɗo en torani e weltani Allah eɗen juuli e nelaaɗo toraniɓe yo Allah okkorɓe baraji ɓurɗi mawnude wonande on daraniɗo ka diina hano ka fewnduri ɗo ni ha ñande ka tawoyi Allah sallllahu alayhi wa sallam kamɓe nelaaɗo yo Allah okkorɓe baraji koɓe yangani ka diina haray yewtere men nden hannde ko fadlu du'a'i o ɓural du'a ma ɗum addu'a o ko woni du'a sen ndaari du'a ko woni du'a lowa tan no wawata noddi goɗɗo sa noddi goɗɗo ko ɗum woni da'a wa ayyuba isnada rabbahu ko ɗum ɗo woni du'a du'a noon faanda ɗen on si ari ka dewal si ɓootigi no torade nodda Allah nodda mo yo o wallitomo a ala walliteteɗo si wona kanko no o yamiri noon ka alqur'ana Allah daali ud'u rabbakum nodde joomi mon tadarru'an wondude e yankinare wa khufiyatan e kulol noddemo iɗon wondi e yankinare si a andi ko kaari okkora e ma ko ya noddumo ndewtiramo needi fiyo okkore awa Allah ko kanko ɓuri haton jinde e ngal teddungal tadarru an ko ɗum woni yankinare wa khufiyatan e honenete harayɗa hulimo kadi e hoore ko wonɗamo torade kon yo waɗane addu'a'u no nelaɗo makiri noon sallllahu alayhi wa sallam e yewtere maɓɓe go'o ko woni du'a ma honto du'a hikki ka diina ɓe maaki huwa al ibada ko ɗum woni dewal addu'a'u huwa al ibada ko toragol Allah ko ɗum woni dewal ɓe filli kadi e hadis selluɗo goo kadi kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama addu'a'u ko woni du'a ko honto du'a hikki ka diina meɗen ko honto du'a hikki wo mukhul ibada ko ɗum woni ngaandi dewal addu'a'u mukhul ibada ko ɗum woni ngaandi dewal egginama e hadis Abu Hurayra ko filli hadis on ko Tirmidhi yo Allah yurmeɓe ɓe fof wondema o nani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heɓe maaka ɗum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heɓe maaka innahu man lam yas'alillaha yaghdab alayhi kala on mol toraki Allah yo okkormo ko mari kon o seytinanaymo har yi oɗo ala wawɗo wa Allah laysa ka mislihi shay'un ala ko nanditi e makko innahu man lam yas'alillaha yaghdab alayhi kala on mo toraki Allah Allah seytinanay o tigi ko ɗum sahabaɓe goo ɓayɓe humpitike sifadi du'aji ɗo e sifadi yewtereji Allah ɗo ɓe landi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓeyni ko ayo nelaɗo rabbuna aqaribun huwa fanunajihi am ba'idun fanunadihi ene o Allah mo min woni e rewde ene himo ɓadi min sondomo min yewtamo ara ko secret ka himo woɗɗi min ewno fiyo nanu ko min torotomo kon Allah cippini aya Qur'an wonɗo e suratul Baqara Allah daali wa idha sa'alaka ibadi anni si landike ma an yo Muhammad jiyaɓe an ɗin ɓe landike ma fi an min Allah
faqul wi'amɓe inni qaribun min miɗo ɓatti ujibu da'wata da'i komi jaabotoɗo kala toriɗo lan ida da'ani si o torike lan si o noddi lan falyastajibu li walyuminu bi yoɓe toro lan yoɓe gomɗinan donc on andi Allah no yewtirnoɗen noon nanen hadis mo Abu Hurayra filli on fillitani en hadis on Tirmidhi innahu man lam yas'alillaha yaghdabu alayhi kara on mo toraki Allah ko jeyi kon o seytinanay o tigi eɗen torondiri wata ɗum ɗo waddo en e Allah Allah o koran Allah o koran Allah o koran wata ɗum waddo en e Allah ƴetten misal gootal feƴƴungal e gurdan annabi Musa har yimɓe no rewayno sanamu kadi moƴƴano e gurdan makko goɗɗo goo annabi Musa nani himo toro ko sanamuru ndun oni wiide o maapike ɗon andi ay ɗe ndaara ɗo makka juulirde si fuɗɗama du'ede hakke ma ko woɓɓe soñji on yiya ɓe towna juuɗe ɗen dooga en yii ɗum ka télévision ji o inni ya sanam ya sanam ya sanam ya sanam ko ayyo sanamuru mi maapike wallam e nder ko o wowlata kon ya sanam nde wotere o falji o inni ya samad ɗengal makko ngal falji inni ya samad ko hombo innete samad ko Allah qul huwa allahu ahadun allahu samad sabu konko o falji o wowli samad ɗon ko rewowo sanamu de Allah waɗanimo ko faala ko annabi Musa maaki Allah wota waɗango ko o faala o wona an o wonno rewde ko sanamu o wonno torade Allah daali simi waɗanalimo ese hombo woni samadujo goo waɗowo hara wonami ñawore ndellanni ko kanko woni samad o waɗiri sabu ɗum ɗon yo Allah newinan en hara en wawaymo torade hadis imam Ahmad no fillitani en wo yo Allah yurmemo kanko imam Ahmad inna allaha hayyun karimun Allah ko o hersowo Allah ko o tedduɗo yastahyi kanko Allah himo hersa honnon o hersata ida rafa arrajulu yadayhi si neɗɗo towni juuɗe makko ɗen ya Allah an yaruddahuma sifran nde Allah ruttata jungo makko ngon hara ko vide an a cippinayi logo a ayna hay fof cippaki ɗon kono kanko e mo anndi ko honum ɓurma moƴƴande sabu na woodi e hadisaji ɗi kanko o yewti wono woodi e jiyaɓe an goo ko moƴƴaniɓe ko baasal simi alɗiniɓe tun ɗum wona e sabu minaɗoyɗe ɓe yiite ɓe beway woyno woodi e jiyaɓe an kadi ko moƴƴaniɓe ko jawdi ndin simi okkorali ɓe tun mi naadoya ɓe yiite ɓe waɗoyay ko mi naadiroyta ɓe yiite ko sifa ɓennanatami e inna wo mi annda ko honnum mi waɗi Allah ndaare de imo ñaamude imo foofude imo yarude ndiyan ɗum ɗo fof muɗum o wawata tagande hoore makko ko Allah tagi woni hutorde nanay mo inna mi annda ko honnum waɗe Allah mi torike ha hoore an nden fetti Allah ala jaabinde artikel no wawa paat no woodi noon kadi woɓɓe si Allah okkoriɓe o naadoya ɓe yiite sabuna heɓe wawa saala bata nelaɗo o ine nelaɗo toranomo yo Allah okkormo jawdi si Allah okkorimo o itta e zakka o fodi ɗum ɗon nelaɗo ɓe maaki a yo saala bata enen ko juulata ɓaawo an ɗo kon darɗe ɗen jowi kala fana alan sara futuro geeƴe ɗum ɗo yonalima ko jawdi kadi faalla o en nelaɗo toranolan si Allah okkorilan jawdi mi yejjitata miskinaɓe ɓe Allah okkorimo dammi ɗiɗi dammol gotol fuɗɗori noon ɗiɗi ha tawi ɗum ɗuɗiri wa cula hande kadi ko yo eggu saare nden o wattunoɗo julde ɗen joyi watti heɓude jumare bet nde wotere juma hay juma on acci heɓade joni noon inno e nelaɗo ɓe maaki mi wayriide salabat ɓenni yo on jawdi ndin ɗuuɗino duwamo on jaabike nelaɗo joni ka saare ga faɗanimo kaka sera saare wontiri joni ɓe maaki hay jumaje ɗen o acci juulugol oyni wo tigi tigi o mummuteji ɗin ɗuuɗi ɓe nuloy ittugol zakka oyni wo kanko o yihal ɗum ɗo sina ɓe nelaɗo faalamo sattinande o itta zakka e mummunteji makko ɗin ɗin ɗi o jogui ɗon ɗi o yangani bimbi e kikkiɗe mo ɓaawo majji goɗɗo ara ɗon o ƴetta ɗum o jonnamo o tigi ha gratuit donc on andi on ɗon ko moƴƴannomo jaa ko si o wonno miskino ko juulayno ɓaawo nelaɗo ɗo ɓay woni jawdin ɗuuɗi o salike ittugol zakka nelaɗo ɓe maaki
mi yondinike jawdi makko ndin Allah yamiri nelaɗo tan nelaɗo foppo jawdi ndin jawdi ndin nelaɗo foppaki ndi haaɓi feƴƴini saydna aboubacar laami o ari o tawi o niisi ɓe maaki ko nelaɗo memaali ko mimi susta memude saydna aboubacar feƴƴini saydna oumar laami o addi zakka saydna oumar inni wo ko aboubacar memali nelaɗo memal mimi susta memude ɓen ɗon ɗiɗo no moƴƴi ɓuri mikke yeeso ka Allah e laamu saydna ousmane o waali o maayi ndin ɗon jawdi makko kanko wo fof perdi kanko on o naatoyo kayite ko ɗum waɗi woɓɓe ɓen si ɓe torike ha taɓe infi ɓe heɓali ko Allah hokkori ɓe ga haray tigi tigi on hani ala marsude haray ko ɗum waɗi si yirtiɗen e gonsengo ɗon qawlu sha'ir yewtowo gilɗigo no yiwiya arrabbu yahdabu in tarakta su'alahu Allah ko seytinowo si a torakimo wa bunayya adam hina yus'alu yahdabu bana adam a torotomo tun o seytina hande wari kadi ñande ono dari ka dammugal an ɗo a sikkay komin tun andi hino mari ɗo moyen yo yaw nokkugo wakkilo kanko kadi a sendataɓe e puyda Allah noon kanko ko yiɗi ñande Allah okkoran ñande Allah okkoran mo noddama ɗo jaaja noddi tan ɗo nene noddi telam goto noddi tan ɗo nodda ko honum waɗi ina nde ɓalɗe ɗo mi jonni ɗi mbuuɗi ɗo honto ɗin ɗo yaari ko honum waɗuɗa ɗin ɗon a ñaaɗi kisan ko nde laaɓi ɗiɗi toroɗa ndaare noon Allah kanko inni wondema si o toraka o seytinanayi o tigi wata ɗum ɗo waddu en e Allah annabi ayyub ɓay o nawni tiiɗi ko honnon o waɗno o torino Allah oyi ko ɗum nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe nani sahabaɓe goo hino toro Allah min ko ɗum ɗo mi faalaya waɗanam Allah min kadi ko ɗum ɗo ɓe inni irbau ala anfusikum waɗe doy e mo on innakum la tad'una asamman wala ghaiba mo ɗon torade on wona faaɗuɗo wonɗon torade wona mo ala ɗon wonɗon torade ko wonɗo hakkunde mon nanowo kadi ko wona yewtede kon nokkugo emo yewti en e suratul mujadalati sinami faayo ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum yewtoɓe gundo wonali tato si wona ko Allah woni nayaɓe maɓɓe on wala hamsatin illa huwa sadisuhum ɓe wonali jowo si wona ko kanko woni jeegaɓo maɓɓe on wala adna min dhalika nanen en fuɗɗorno tato ko ɓuri jolude tato haray ko jelu ɗiɗo ma goto ko jelo watta gundo ko ɗiɗo wona ko ɓuri jolude tato wona ko ɓuri ɗum towude illa huwa ma'ahum aynama kanu sina Allah no wondi e maɓɓe nokku kala ko ɓe woni ko yewten kon fof muɗum himo nanude donc ko ɗum waɗi nelaɗo maaki on ala e torade faaɗuɗo ko wonɗo nanude wonɗon e torade goto e taabi'ina en ko innete taabi'in ɓay woni nelaɗo feƴƴini hikkiɓe maɓɓe ɓen ɓe wondi ɓen ko ɓen innete sahaba wondi ɓe nelaɗo ɓen ɓay nelaɗo feƴƴini hande kadi kala heɓitaɗo ɓawɗon ko taabi'ina innete ko ɗum woni jokkuɓe moƴƴuɓe ɓen e jikku moƴƴo on ɓen taabi'ina goɗɗo e maɓɓe no inne hatim al asam hatim al asam o fokkiti hajju tawi o ɗuuɗiraka moyen kono mo mari noon jooɓa ko yaha ko acciri ɓeygure makko ne mo hutiti si yonay e si yonata ko honno o noddi ɓeygure nden o woni bon saa yo hewtiri ni duuɓi an hewtiri ni miɗon anndi neɓiilan faalayade hajju mi faalayo o suno iwka ɓernde am joni miɗo yahude miɗo accude on ɗo komi acciri on noon kon hina ko ɗuuɗi ha ko honno yiwɗo yomi yaw kayi mi yirto togo soy koye fuɗɗinude baba so yehi on accimen ɗo haray alano men ñamira nene on kañum no fankigoy taw jaaja on inni hey ko onon fanke yo baba yahu nene newnaneɓe ɓe yaha en woni kalifu Allah nane dey jiwo on en woni kalifu Allah newnene baba ɓe yaha hatimil asam immi yehi ɓe yehi e nder neɓirali noon tu ñamete o lanni togo soyi koye fuɗɗi wiide yo jaaja namen haalanoma na ɗo sonkandamin wiwuɗa wata yo baba yahu joni ñamete lanni ka nder suudu joni noon kan andi honno gerdeten ɗum ɓe fuɗɗi noon homenete critique gol jaajirawo o jiwon ko honnum waɗi o immi o yehi o waɗoye darɗe ɗiɗi wonde yewtande yo ɓisa ɗo ko fiyen andu ha honto du'a hitti jiwon yehi waɗi darɗe ɗiɗi o immi jemma o tori Allah o inni ya rabbi ko an yo Allah
la tukhzini fihim wota hoynan e ɓe miñiraɓe am mi inni yo baba yahu min woni kalifu Allah min tampata ha baba arta Allah wata hertinan e ɓeɓe felanmi sakko wontiranmi herta fa bakat jiwo on o wulli ɓay o wulli o fewti Allah o wulli weeti bimbi lanɗo saare nden rewi ɗon no wondi e batu makko ɓe ari ha ɗon ko Allah watta kon Allah addi ɗon ka e o lanɗo ɓe tawi ko ɓeɓe toro ndiyan e ɗe galle ɗo ɓe ari ɓe konki baafal ngal ɓen kon udditi ɓe inni assalamu aleykum ɓe a inni wa aleykum salam ɓe inni wondema awa okkore men ɗo ndiya lanɗon no tori mo faala yarde ndiyam jiwo on hittini ɗaɓɓitoyi taasihu laaɓukum o waɗi ndiyan weluɗan o addi o jonni lanɗon lanɗon yari tawi vraiment ɗo ɓernde makko ɗen ɓutti ɗandi tun si ndiyan no ɓuuɓi no weli haray ittay ɗon ka lanɗon inni wo ko galle homboni ɓe inni wo ko hatimil asam ɓe inni way ko gando tedduɗo wo honto woni o mo wayni mo yehi hajju mo acci ɓeygure makko nden ɗo on tuma lanɗon inni wo kala yiɗuɗo lan yo waɗu sifa koko mo woni wadde ɗo o waɗi ni tawi mo jogino ɗon e kanŋe hari andi mbuuɗi maɓɓe ɗin hari ko kanŋe mo jogino mbuuɗi berɗi o jogii ɗi fof muɗum o feri ka nder cour kala yiɗuɗo la yo waɗu sifa ɗum ɗo mo kala memi jiifaji ɗin ka jani woni ka togosi woni ɓe ƴetti mo kala e maɓɓe feri ka nder cour ɓe feƴƴi jiwo on natti gobule on o artoyi o tawi cour on no heewi jawdi o andi Allah jaabini du'a maɓɓe on jiwo on wulli o noddi nene makko o noddi bandiraɓe makko ɓe yo ɓe ari kotira miñiraɓe makko ɓe yo ɓe ar ɓe fof ɓe ari ɓe tummodiri ɓe yii ndi jawdi ɗo yumma jiwo on wulli ɓay yumma jiwo on wulli on tuma jiwo on inni wo nazara ilayna makhluqun fastagnayna wo anditi en tagaɗo en heeɓi Allah alɗini en wo fa kayfa ko honno noon law nazara ilayna alkhaliq ko honno noon alɗirten si tawi woni ko Allah artiki en hara hina goɗɗo goo o neli wo ndaare de yewtere makko nden nazara ilayna makhluqun fastagnayna anditi en tagu e tagu Allah ngun en heɓindi jawdi ɗo wo fa kayfa ko honno noon law nazara ilayna alkhaliq si tawno ko Allah ndaari en ayi ɗum ɗo ko hollugol wondema sa maapike sa torike o jaabinante nder tillugol yoni donc haray ɗe wawi darade ɗo bismillahi rrahmani rrahim eyi en yewti fi o gandu inneteɗo hatimil asam en nani ko jiwo makko on tori Allah ko Allah ittiɓe e sondia lamɗo on tigi woni fuɗɗorde e arsike mo ɓe arsika o feri jawdi ka nder cour maɓɓe hedditiɓe ɓe mbatu ngun fof kañum waɗi ɗo gandi si lanɗo yiiɗama donc waɗi o yimɓe ɓen no yiɗi ñentingol ɗum ɗo fof muɗum ko addi ɗum ɗo ko saabu torade nde jiwo on torino Allah joni noon hino tawa noon kadi yo Allah jaɓan o tigi du'a ko al amru bil ma'ruf min shuruti qabuli du'a o tigi yamira ko moƴƴi wannahi anil munkar o tigi haɗa kadi ko boni sa yi goɗɗo no waɗa ko moƴƴi weltanoɗamo courage amo sa yi goɗɗo no waɗa kadi ko boni seytinanamo hollamo ko duwa waɗede kon haray ko ɗum ɗon si tawi hina ɗum ɗon Allah seytinanayi mofteɗen ɗe fof muɗum nde wotere woodi e hadis mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yewti en ɓe maaki la ta'murunna bil ma'rufi ko pellet be yamiron ko moƴƴi wala tanhawunna anil munkar ma haɗon ko boni waɗoɓe ko boni kon haɗonɓe ko boni aw la yusallitanna allahu alaykum azaban ma ɗum Allah wurta lette e mon fatad'unahu fala yastajibu lakum toroɗonmo o ronka jaabinande on fi honnum o yii ko boni kon o ronki haɗude o yii ko moƴƴi kon o ronki yamirde yo waɗe ñande goo Omar ibn Abdul Aziz o yii yaroɓe beere emo yarata beere no jooɗodi ɓay o yiiɓe o nuli laamateri makko ni ɗum Irak ɗo wonno ko Irak o laamino o nuri gardiɓe makko ɓen o inni yoɓe foccu ɓen wonɓe yarude beere ɗon goɗɗo goo inni e maɓɓe wo min dey Omar si a piilan hara a to ñiilan wo fi honnum par ce que min mi yarali wo fuɗɗore on ɗon par ce que o yii beere nden no yare hay fi kanko yarata kono haɗali
hayti o haɗuno ɓe jaɓali o duwa noon ka jooɗoɗude e maɓɓe wayni fuɗɗore on ɗon oyi donc haray koye o tigi yamir ko moƴƴi o haɗa kadi ko boni hino tawa noon e duwaji ɓurɗi moƴƴude ɗin kadi o tigi toro o inna allahumma ya muqallibal qulubi qallib qalbi ala dinik wa allahumma ya musabbital qulubi sabbit qalbi ala ta'atik ma allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala dinik wa ya muqallibal qulubi qallib qalbi ala ta'atik allah ko an woni wurtindirowo ɓernde waɗa nde ɗo ɓernde ɓerɗe julɗo waɗa nde ɗo ɓernde ɓerɗe keefeero allah wurtu ɓernde annden e diina ma kan mi rewirama no faalira noon eyi o taqlibul qalbe tasrif fof ko hunde wootere ko an waylitowo ɓernde waylutu ɓernde annden nde fewta e diina ma kan hino woodi noon kadi du'a gooto mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makani hen ko on ɗo woni sayyidul istihfar du'aji hikkiɗo dow e du'aji ɗin fof muɗum ko hombo woni on du'a o tigi inna allahumma anta rabbi allah ko an woni jooma an la ilaha illa anta reweteɗo o ala siyona an halaqtani wa ana abduk a tagilan komi jiyaɗo ma wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu miɗo e ahadi ma miɗo eno faaliraɗa wa ahadika wa wa'dika e fodorema mastata'tu wer komi faala ñande faalɗa ƴettutuɗo golla wonki wo a ƴettitilam ñande faalɗa e ber ko faalɗa e mi wuuru wo mi wuuri berɗum ɗon a'udhu bika min sharri ma sana'tu mi molorima an allah dandam bone a nangitirdelal ñalande darngal konko mi waɗi accanan a bu'u bi ni'matika alayya sabu moƴƴere nde moƴƴiɗa nden e an kadi mi ruttike e ma mi fattike e ma allah a bu'u bi zambi mi ɓadorima bakkatuji am ɗin fof majji togosun e janu faghfirli accanan la yaghfiru dhunuba accanta goɗɗo bakkatu illa anta ko ɗo woni sayyidul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ino woodi du'aji heewɗi kadi wona annabi yunus o nula yimɓe makko ɓen ɓe bewi o seytini o moni o inni awa wone ɓay on jaɓali miɗo jonni on saayi allah halkay on no halkirno yimɓe annabi nu ma won annabaɓe hedditiɓe ɓen ɓay on gomɗinali ɓay o yalti saare ne yimɓe ɓen ɓe huuli ɓe tuubi ɓe rutti e allah kono ɓay woni kanko o waɗi ɓernde ko yimɓe makko ɓen gomɗinali kon o waɗi ɓernde allah jarribimo allah jarriborimo honɗum o naatoy ɗon e laana o bateau ɓe innoyi a bateau on hendu ndun tiiɗi bateau on teddi sen muññaki goɗɗo e me en feroɗen mo ka nder ndiyan koyen fof woni mayde joni noon ko honno gerdeten ɓeyno ɓe waɗu tombola urɓa ɓe waɗi tombola ɓe hawri e annabi yunus o diskiti ɓe waɗiti kadi ɓe waɗi hawri e makko tawi ko ɓe ɓe feromo ka nder ndiyan ɓe ferimo ka nder ndiyan o honnon o inni o tori o yennali ɓeya o innali mi accanali on hakke o tori allah o honnon o tori wo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin allah no filli ɗum e aya qur'an wa dhannuni id dhahaba mughadiban nde o yahuno an kanko annabi yunus ko seytinɗo mo feroya noon ka nder ndiyan o felliti wondema tigi tigi on ko allah petowayimo dandude o inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin malaika ɓe nani hito makko ngon dowga ɓe inni a allah min nani hito ngono ngo hito ɗo e naka min woyi ngo nanirre ɗo min nantiringo ɗo kaka nder ndiyan e nder reedu linguil kadi allah soowimo kanko pet naati e nder reedu linguil o yalti o woni ɗon ɓuri 24 heures himo wuuri allah yamiri lingi ngi moɗumo ɗi balenji ɗi ngi moɗimo kono o maayali ɓanndu ɗum bori seeɗa kono allah sellintinimo kadi o tuubi o rutti e allah on andi ko yaltini on ɗon ko par ce que imo wowno torade ko ɗum allah daali e aya goo lawla annahu kana min almusabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi yubasun sina ɓay tawi ko wonnoɗo torade allah kanko yunus o luttayno e reedu lingi ngi ha ñalane dargal donc on andi ko du'a yaltini oɗo annabi ayyuba kadi o nawnuno o nawni ɓay o tawi ha gilɗi yalti e makko jangi bogo inni
si gingi ngi yanino goɗɗi ɗin o ƴetta ɗi o wattita ɗi ka ɓandu makko hina onde makko duggola yagal kono inna ko Allah okkori ngi yo ngi ñaamu yo ngi ñaamu o nawni woɓɓe inni wondema o nawni ko yata duuɓi noogay ko fayi woɓɓe inni 50 par ce que haalaji ɗi no serte defte ɗe kono ka sakkitorun ko innuno o eɓɓi ndi duuɓi makko ɗin e berko o nawni kon o tawi ko duuɓi ɗi o wurno mo selli ɗin ɓuri ɗuɗde o inni o hersa e toragol Allah o wuuri mo selli mi waɗu misal no an duuɓi 50 o nawna duuɓi 15 o inni eɓɓodiraali tawi mo herti toragol Allah kono ka sakkitorum ɓay tawi o sonjike ha o sonjike o fontuno juuɗe ɗen o tori Allah wa ayyuba id nada rabbahu tumande o torino joom makko anni massani addur wa anta arhamur rahimin nokkugo o inni anni massani cheitanu bi nusbin wa azab womi nawni seytane woni sabu mi nawnude eyi Allah ndikkinimo donc ɗum ɗo kadi ko ruttingol en e du'aji ɗi nayi yejjutu toragol baba adama ɓay woni Allah yamirimo wotaw ñaamu leggal ngal yo hoɗu ka aljanna kanko e ɓeygu makko ko honɗum o waɗi cheytan ari sowwisinimo o ñaami leggal ngal Allah daali adama a firti ko halduɗen ko nga ñaami leggal ngal ko honɗum o inni rabbana joomi amen zalamna anfusana min toñi hoore amen faghfir lana accam men warhamna yurmeɗa men Allah jaɓi koko ɓe tori kon kono innuno are ka adna ga o accirali e ɓayen ari ka adna o tindini en ko honno rewirtem ko ɗum watti hiɗen e diina annabi ibrahima ndare duwa wonduɗo e mise mawnuɗe wonande mijitotoɗo moƴƴa ayawno ardiri noon ɓay woni o iwri hella Irak o iwri Palestine o ardi Égypte ga o a Irak ga o sakkitoroyi hella Arabie Saoudite o darni ndu suudu ɓay Allah yamirimo yo darnu ndu suudu ko honnon o inni o rabbana jawmi amen inni askantu min zurriyati min e ɓeygure am nden min ari min hoɗi e nokku bi wadin e aynde bi gayri zi zar'in aynde nde alda e remuru désert laaɓuɗo pos inda baytikal muharram moggo ndu suudu ma oyi o rabbana li yuqimu salat Allah waɗu yimɓe nde saare ɗo ñiiɓuɓe e julde goɗɗo landoto si tawi Saudi no jokki diina o landotako rabbana li yuqimu salat Allah waɗuɓe rewoɓe ma an waj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim waɗa ɓerɗe yoga e ko taguɗa hara no fewti e maɓɓe ko ɗum waɗi kala enen julɓe ɓen hiɗen hittini yawgol hajji komo Allah newnanimo o newnanali ɓe wona julɓe ɓen ha jaaka ko du'a annabi Ibrahima o haɗali ɗon o inni warzuqhum min assamarati imo andi koye aynde yorunde kono o tori Allah warzuqhum min assamarati Allah okkorɓe dimɗe ko ɓe ñaama fruit ji kala none fruit yahu makka a heɓay yo Allah newnan en fof hajjo en ɗum ɗo fof muɗum ko hollugol ha honto du'a hitti joni noon dare o du'a an wonɗo wiide ɗo mi torike Allah neeɓi o tigi no torade toon kono tigi tigi on o tigi ala yiide fus mbi annabi Ibrahima e nelaɗo ko duuɓi jelu goto anda konten tum mbi annabi Moussa e nelaɗo duuɓi guluji 4000 ans mbi annabi Isa e nelaɗo 570 ans si duwa annabi Ibrahima on jaabi ha en fof yiɓuɗe gande reconnaisse ɗe wondema o jaabike du'aji goo ko si a maayi ko ɗon hettoytaɗi ko ɗon ɓurma moƴƴande sahabajo goo ari ɗum ko probléme en fof non général tande o inni wo nelaɗo min mi wawata du'ade ko ɗuuɗi ko innugol rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar nelaɗo lam fala du'aji sifa no du'ortoɗa noon an e sahabajo o wondiɗo mayneteɗo Muaz ibn Jabal wo par ce que on du'oto ɗo du'o ɗon ha neeɓa min noon ko ɗum ɗa pet mi wawi ko nu nelaɗo ɓe maaki wo ko moggo ɗon menen kadi min woni yiilade c' est à dire sa ini rabbana atina fi dunia hasana si min mi inni Allah okkoran ɓeygu yo Allah okkoran ɓeygu ɓe ɗiɗi yo Allah okkoran galle yimbaya yo Allah okkoran galle Amérique yo Allah okkoran galle France ɗum ɗo foppina moƴƴere aduna ko ɗum woni fi dunia hasana yo Allah dandan yiite yo Allah naadan ka aljanna yo Allah hoɗinan e cuuɗi towɗi ɗin yo Allah woɗan moggo nelaɗo ina ɗum ɗon kadi wa fil akhirati hasana
yo Allah danda natugol yiite Allah wata ɓeygur hay goto an sumu ina ɗum woni waqina azaba nar ɓe maaki wo hawla humanu dandin ko moggo on a ɗin ɗon ɗiɗi menen kadi mi woni torade ɗum ɗo ko hollugol kala on innuɗo he mi nani ceerno en no wawi du'ade ɓe du'i ɗon ha fofesi nana e suusaji no du'o si tawi an a hunjaki ko ɗuuɗi etto ber ko wawɗa sa wawata rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaba nnar fop hino nder ton ayi ko ɗum goɗɗo goo kadi o ari o inni nelaɗo sahaba ɓendeɓe inni nelaɗo o min naniiɗa toro Allah toranɗe buy min naniiɗa moolo Allah moolanɗe buy min wawali miijitade ɗum fop sakko min hunjo min wawata hunjade ɗum fof joni noon nelaɗo tindini min solution honno min gerdata on tuma nelaɗo ɓe maaki wi'e nde hiɗon du'o allahumma inni as'aluka Allah mi torike ma min kulli ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyuka muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kala ko nelaɗo torima mi torike ma ɗum hay sika ka pular wa na'udhu bika min kulli ma sta'adhaka bihi abduka wa nabiyuka muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kala ko nelaɗo molorma Allah min molorima hendike fop nder ton oyi rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar hino tawa e duwaji ɗi o tigi duumoto e mu'um kadi rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab ɗum noon ko Allah tindini e suratu al imran Allah ɓay a fewnime meɗen jokki siratal mustaqima Allah wata waɗ men julɓe nafigi Allah wata ɓerɗe amen ɗen oño ko ɗum woni rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana ɓawo a fewnude men wa hab lana min ladunka rahma Allah okkor men yurmede immorde ma innaka antal wahhab ko a woni okkowo hino duwa kadi daɓɓo pot mo a ɗuɗata nanude yimɓe ɓen no du'o enen e wolay ka pular wota Allah luttingen ka fuɗɗiɗen c'est à dire an a évoluyaali ko ɗum nelaɗo hiɓe du'o allahumma inni a'udhu bika min alhawri ba'da alkawri ɓawo mi feƴƴude Allah wata mi yiltito ɓaawo ko ɗum woni Allah wata luttintinan ka mi fuɗɗi ɗum ɗo fof min tawri mawɓe meɗen o inneteɗo hasanul basri lanɗo ñaaɗunoɗo inneteɗo hajjaj bun yusuf falanomo warude hajjaj bun yusuf nuli kanko ko yoɓe wallin o tigi ɓe hirtawan cofum hirsirte hajjaj bun yusuf ari o yiiɗe gite ɗuma kan hasanul basri ari o yiiɗe gite hajjaj bun yusuf o yiino ɓe ardiranimo noon o inni jang ala nder ton o memmini hunduko makko kon yimɓe ɓen fof no habbi ka o hirtete joni ɓe yiya ƴiƴanɗan hoore nden taƴa o memmini hunduko makko kon o duyi o townaali hito ngon o yehi no ɓadorno hajjaj ƴettimo joƴƴinimo moggo makko o inni ya abal hasan ko hayo baba hasan mi wayrima yiide jooɗo koɗo tedduɗo ko sifa mum duwa tolnede addanelam parfait ngon ndaari warema no labba o ƴetti parfait ngon o waɗi yo oya o jooɗi himo mawlude mo kanko no woni lamɗo on tuma oya accitoyimo noon o inni mi wayruma yiide ko ɗum mi noddirma joni ɗa wawi yiltitade tami bonni programme ji ɗin hasanul basri yalti tun goɗɗo goo jokkitimo inni a ceerno en mi yiiɗon memmina karamo on wowli goɗɗum sabuna ko noddiri on kon hina ɗum o yewti on ɗo ko taƴugol ma hoore nden noddirnoma woko ɗum mi faami kono mi tori Allah jaabinani mi du'a o wo holli men on du'a oɗo no du'a hittude men en fof o inni ya waliya ni'mati wa malazi inda kurbati ij'al ni'matahu bardan wa salaman alayya kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala ibrahima allahu akbar du'a on daɓɓutum goko tunni allahumma ya waliya ni'mati wa malazi inda kurbati ij'al ni'matahu bardan wa salaman alayya kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala ibrahim daari o yilti annabajo Allah on fino haaju makko martira o inni ko an yo giɗo an on giɗo nemaji an ɗi yiɗanɗo la moƴƴere yo Allah wa malazi emo mi wullata e mum on inda kurbati tuma mi heɓi probléme ij'al ni'matahu waɗu tikkere hajjaj bardan wa salaman ɓuttere e deeƴe e kisiye alayya e an kama ja'alta nar won waɗirnoɗa yite ngen noon duuɓi no feƴƴuno bardan wa salaman ala ibrahima
ko nge ɓuttunge ko nge kisi e annabi ibrahima ñande yimɓe makko ɓen ferinomo ka nder yiite fo ko ɗum ɗo mi wooli donc en yii ha honto duwaji wondi important hino woodi duwaji kadi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay sahabaɓe maapike ka hare nde ñande noon si tawno heferɓe ɓen fooluno haray naafi islam wona yewtede ko ɓe makka ɓen e aliyahudankoɓe bani qouraysa e aliyahudankoɓe bani kaynuka e naafigiɓe goo madina ɓe haldi yoɓe ar ɓe hutta madina calculé liége ɗo e fandude ɓe allemagne ɓen ara ɓe france ɓen ara ɓe espagne ɓen ara ɓe italie ɓen ara ɓe bruxelles e anvers ɓe ara ɓe inna ko argol lanna wonɓe liége on andi si ɓe inni ɓe waɗay si allah wallali wonɓe liége ɓen ɓe mulayɓe par ce que ko goto e sappo ma goto e temedere ɓay ce que ɓe ano ɓuuri ɓe ɗuɗude on tuma ɓe tori lan nelaɗo yewtiɓe ko honnum ɓe wowlata du'a mo tawata wawayɓe nafude hara ɓe panikotako ko ɗuuɗi on tuma nelaɗo maaki ko onon inne allahumma stur awratina allah surru awraji amen ɗin wa amin rawatina allah holnumen itta kullol e amen ɗum ɗon fof noon allahumma stur awratina wa amin rawatina ko allah watta ko fa daraba llahu wujuha adayi birri allah addi hendu tiɗundu koɓe jiɗi ko so tawi woni kamɓe tigui ɓe daɗaygoy ina argol wara goɗɗo ayi allah hokki julɓe ɓen polgal ɓe fooli joni noon ya andu si tawi duwaji maɗin no jaabo no woodi ganɗo goto emo yewti en ko honno guerdeten on no inne foudayl ibnu iyad wii wo law allimannaka kalimatan hiya hayrun min addunia wa ma fiha womi tindinte ɗo ko yewta ko hunde yewtete ɗo yewtere nden no moƴƴama ko wonama ka adna ga kon fof kon wonde yewtere foudayl ibnu iyad wii wallahi wo wondiri allah la in alima allahu minka si allah andirima an on neɗɗo on ɗo mo torade ihraj al adamiyina min qalbika Allah andi a yowaaki e goɗɗo goo si wona kanko kala ko torotoɗa ka kanko na barki kaari barki Seydou Ahmad Tidiane talibaɓe mum ɓen barki oɗo e oɗo barki mama an barki iwdi an ndin sa itti ɗum ɗon fof muɗum e ɓernde maɗen a waɗi fi makko tun lam tasalhu shay'an illa ataka a torotako mo hunde si wona o waɗane nde yo allah waɗu en enen torodde ɗen allah hara ko noon o torotoɗen mo haray o yewti en kadi wondema o tagirali en si wona fiye rewmo wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun joni noon ko honno woni dewal ko janngugol janto inde allah ko ɗum allah daali e hadisul qudusi innama hadisul qudusi ko allah woni yewtude kono ko nelaɗo filli allah daali wo sendi suratul fatihati onenete tati o ara nun ɗum o sendi fatiha ɗiɗi somo inni alhamdulillahi rabbil alamin mi yetti allah inna jiyaɗo an on anditilan arrahmanir rahim jiyaɗo an on o waccilan maliki yawmiddin jiyaɗo on o towni fi an iyaka na'budu wa iyaka nasta'in jiyaɗo on hollilan ala gonde ka hoore leydi ɗo sinamin o ɓurnilan e ko heddi ko fof muɗum o tigi inna honnum ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala ddallin allah daala o weltanikelan o mantilan o waccilan mi waɗanimo ko faala ko min kadi ko ɗum woni ihdina sirata almustaqim o waccilan o torikelan mi hokkimo ko torilan kon wata allah noon waɗu en hoti gayna ɗon pet nodda ɗo inna bon miɗo andi arowo ɗo wallelam ɗo jogui ɗon biniri ɗuma wallelam ɗum no hewtira ga lekki artike ma ɗum ɗo jogui ko haɓɓete ka junggo ga mi nani fuuta toon ɓe yiɗalan yiɓe gerdelan o tigui waɗa ɗum ɗon daɗitor ɗum hara firti iyaka nabudu wa iyaka nasta'in yo allah dandu e noon e ruttorde gonsengo ɗon hino tawa kadi ɗon eɗin hadisaji kadi ɗi tawata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama hino yamiri en yen du'o si tawi woni o tigui no yawde waalo hino woodi du'a juutuɗo seeɗa no woodi kadi daɓɓi kadi bismika allahumma amutu wa ahya ɗin ɗon no woodi goɗɗi goɗɗi ɓe du'otono si ɓe waalike honenete mi yejiti on kisanno ardiri noon
allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta du'oɗa on du'a walɗa safini inna alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur sa fuɗi ke ñamugol inna bismillah sa haari inna alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa si a waɗɗike otowal a waɗɗike puccu a waɗɗike avion calcula ko ndiyan ko waywa ndiyan ukkete ɗum ɗum immo yaha few 7000 kilométre ma joɗɗa e nder otowal yilta ni saabi huɓɓa yaaɓa ta ko ndiyan wonma naɓude hiɗa jooɗi sa faala huɓɓinay chauffage sa faala huɓɓinay climatiseur ko seppaynoɗa hitande ɗum naɓama ɗon e nder balɗe ɗiɗi ko seppaynoɗa lewru ɗum naɓama ɗon ñallal ko hono duwaɗa Allah ko ya innu no tindinino e suratu Zukhruf subhanalladhi sakhkhara lana hadha senede wodani o eltanɗo men nde hunde ɗo par ce que ko kanko elti simi ƴetti saabi mi sorni ɗo ɗum ɗo yaata simi ƴetti honenete saabi mi waɗi ɗe ɗum ɗo yaata kono ɓayi mo eltanilan ɗum ɗo yahay ko wirata kon ɗum ɗon wiray ko yahata ka ndiyan ko yaha ka ndiyan ko ɗum woni subhanalladhi sakhkhara lana hadha senede wodani on eltanɗolan nde hunde ɗo ƴetta téléphone ma ɗo innala noddude Afrique habbulan mi nodda Milan ɗo heɓɓe Afrique ɓen no woɗɗima subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin min hunnantano waɗugol nde hunde ɗo sina yurmede Allah hollitamo noon teddungal inna ilayhi raji'un ko noon ardiri ka aya Qur'an eyi o tigi kadi mo holluma ɓaye yejjitalimo kono torontoɗa Allah kadi weltanoɗa mawɓe ma mo tindima kanko Allah rabbirhamhuma kama rabbayani saghira rabbirhamhuma kama rabbayani saghira si goɗɗo kadi waalike fure ko honno kadi du'orte ɗum ɗon hino ton si o tigi nawni waali no waali toragol mo du'a ɗum ɗon kadi hino nder ton si tawi goɗɗo iili o inni alhamdulillah inna yarhamukallah si o wowli ɗum ɗon an kadi inna yaghfirullahu lana wa lakum woɓɓe goo kadi no yewti e hadis goo e wondema nelaɗo no maaki ko o tigi innu yahdikumullahu wa yuslihu balakum ɗum ɗon fof muɗum ko duwaji ɗi tawata ko bimbi e kiikiɗe ɗi duwa wonde ka ɗengal men nelaɗo sallallah alih w sallam e maaki la yazalu lisanuka ratban min zicrillahi wata ɗengal ma ngal ronku innugol e jantagol inde Allah ɓe maaki hadis e selluɗo wo alhamdulillahi tamla'ul misan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani inugol alhamdulillahi no hebbina peese ɗen subhanallahi alhamdulillahi no hebbina kadi peese maayi no hebbina ko woni hakkunde leydi e kammu nokkugo inni wo man zakarani fi mala'in kala on jantiɗo inde Allah jantiɗo inde an e tumbo jama min kadi mi jantoto fi makko e tumbo jama kala jantiɗo inde an kanko tum mi jantoto inde makko kanko tum wo kala noon andutoɗolan hara o immoto jemma o juula o anndi tanmi mi woni jaatigi min e makko si min woni jaatigi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi kala ko o non nanirɗe makko ɗen haray Allah woni nanirɗe makko ɗen wa basarahu alladhi yabsiru bihi gite makko ɗen haray wayi was ko Allah woni ndaarde o ndaarta ko Allah faalaka wa rijlahu alladhi yamshi bi koyɗe makko ɗen kadi haray woni was tawi ko Allah wa in atani yamshi si o tigi arilan haray mo yaara doy ataytuhu har walla min Allah mi aray mo hilan doga keecagol mo garen e weende ɗum ɗo fof ko wonɗa torade Allah sa ƴawiɗo e biswal subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar laaɓi jelu wowlta ɗum ɗa hewtoyde kamo anda subuhu qudusin rabbul malaikati war ruh laaɓi jelu wowlta ɗum ɗo e ndeɗa hewtoya kamo sonna jogo arno inneteɗo ummu anas radiyallahu anha yo Allah on yurme mo o wi awsini ya rasulallah nelaɗo waajolan qala ɓe maaki uhjuril ma'asi woɗɗito bakkatu fa innaha afdalul hijra woko ɗum woni hijira ɓurɗo moƴƴude on o andi ko ferugol fera iwa makka yaha madina wonno hijira ko ɗon hijira fuɗɗi wosiɗa faala konko toriɗa ɗon yomi waajoma uhjuril ma'asi
feru bonɗi ɗin woɗɗitoɗaɗi fa innaha afdalul hijra ko ɗum woni hijra ɓurɗo moƴƴude on wa hafisi alal fara'idi reenoɗa e farillaji ɗin fa innaha afdalul jihad ko ɗum woni jihadi ɓurɗo moƴƴude on wa aksiri min zicrillahi jente noon fi bayanam wonɗen e mum fi jantagol inde Allah nelaɗo maaki ɗuɗɗina jantagol inde Allah fa innaki no an la ta'tini llaha bi shay'in habba ilayhi min zikrihi min kasrati zikrihi ala ko waɗanta Allah ko ɓuri ɗuɗude wastayi woni hiɗa jantade mo Allah no yewti ka alquran inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan Allah yamiri en nunɗal e moƴƴagol wa ita'i zil qurba e moƴƴagol e kawtal wa yanha anil fahsha'i wal munkar Allah no haɗa jeeño e pankare wal baghi e wonugol neɗɗo bewɗo kono ko honnugo sakkitori wo wala zicrullahi akbar ko jantagol inde Allah nden ko ɗum ɓuri mawnude ko jantagol inde Allah nden ko ɓuri mawnude ndaare ka suudu kaaba a yiyay makko bano wango suudu woturu maadi ko nu wasimo wangade ndu nelaɗo ɓe maaki so yi yimɓe ɓenno wo Allah waɗali wangagol suudu kaaba ma dogugol safa e marwa sina fiyo inde Allah nden ndi jante ma yahugol mina ma hajju sina fiyo inde makko nden jante kono o inni waskurullaha fi ayyamin ma'dudatin jantoɗen e inde Allah fi ñalɗe limaɗe ɗum ko biñande juula ha balɗe tati ɓawti juula mono wangade ko no moynata rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wona ko woɓɓe windi deftoy sa wangi ke wangande aranere ko ɗum ɗo sa wangi ke ɗimmum ko ɗum ɗo sa wangi ke ha ɗum ɗo duwaji ɗin haray ko bewtigi sendinira o ko laaɗo maaki ko kala ko newanima ko ya toro Allah yahugol safa e marwa kadi ko honɗum woni toon o jantagol inde Allah labbayk allahumma labbayk ko honɗum woni labbayk allahumma labbayk ñande annabi Ibrahima Allah yamirnomo noddu ɓe ƴawi e fello no inne jabal Abu Qubays ɓe ƴawi e ngon fillo ɓe fello ɓeyni kono Allah simi noddi hina fof nanata hito an Allah daali noddi ko min woni yottinowo on annabi Ibrahima maaki awa ko onnon yo yimɓe Allah noddiyon yon aru hajjon ndu suudu makko ɗo haray are hajjon ɗum ko ndu suudu Kaaba kala noon ƴettuɗo avion hino waɗa miqat iwruɓe Madina ko Zulhulayfa ɗum no inne hande Abiyar Ali iwruɓe nokkugo iwruɓe Yaman no inne Yalamlam ko ɓe natirta ɗon woɓɓe ko Qarnul Manazil kono sa hewti ka ɓeynata ɗon a miqat koyo otigi fuɗɗo innugol labbayk allahumma labbayk ko hon woni labbayk allahumma labbayk Allah men notike ma Allah men notike ma labbayka men notike ma Allah la sharika laka ala kafidiɗo labbayka men notike ma innal hamda no yettoje ɗen fop wan ni'mata e nemaji ɗin fop laka ko an wodani wal mulku e laamu ngun kadi la sharika laka ala kafidiɗo yo Allah newnan en waɗito en ɗum ɗo ka suudu makko donc o yi ɗum ɗo fof muɗum ko noneji jantagol inde Allah ko tawata nafay en aduna e lahara yo Allah newnan en wawen waɗugol ɗi piiji ɗo surtout noon himo yewti en kadi hollugol en ko kanko woni Allah hollude en kadi o sifano en fi en ɓurto andugol ko hombo woni Allah o yewti e aya Qur'an e lamnode suratul Ali Imran inna fi ikhtilafi llayli wan nahari woyno jeeya e luutondirgol jemma on e ñalorma on la ayatin li ulil albab mandeji wonande jomiraɓe hakkil ko homɓe woni ɓen o woni wiide jomiraɓe hakkil alladina ko ɓen yadhkuruna allaha ɓeno janto inde Allah qiyaman haray ɓe dari wa qu'udan ma haray ɓe jooɗi wa ala junubihim ma haray ɓe waali wa yatafakkaruna hiɓe miijito fi halqi samawati wal ard ko honno Allah tagiri ngu kammo e ngu leydi ɗo emba Allah no hawni emba ko o hana mantede ɓe wi'a honnu rabbana ma halakta hadha batila Allah tagiral ɗum ɗo mere ko tagirɗa ɗum ɗo ko fiya rewe subhanaka ya Allah senede ma ñiiɓi faqina adhaban nar dandumen yiite eyi yo Allah newnan e rewe mun o faalira noon yo Allah waɗu en e jantotoɓe inde Allah ko ɗum Allah no yewti en kadi e aya Qur'an o goo himo darde o holla en ko homɓe duwaɗe weldude e muɗum
hina ndaroɓe MTV wona ndaroɓe NRJ wona ndaroɓe Vivacité hina jentotoɓe Vivacité hina jentotoɓe Contact FM imo hollude en ko hemɓe duwa ɗen wondude e mum ko tawata nafa en adna e lahara Allah daali wasbir nafsaka muññi wonkima ken ayu Muhammad sikki si nelaɗo wajama en fof iɗen duwa wajitorde ɗon homɓe duwaɗa muññinde wonkima wonda e mum ma alladina yad'una rabbahum ko ɓen no nodda joomi maɓɓe bil gadati ɗum ko bimbi wala ashiyi e kikiɗe yuriduna wajhahu iɓe faala jaati Allah kin iɓe faala moƴƴere anda nen ñalande dargal Allah noon no wajade nelaɗo wala ta'du aynaka anhum a yiɓe jantotoɓe inde Allah haysi ɓe ala kaɓe ñama ma kaɓe waala wata ittu guite ma e ɓeɗo wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati dunia hiɗa jokki mbeleɗe adna wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wata jokku ɓen ɓe min yorini ɓerɗe mum min waɗi ɓerɗe maɓɓe ɗen ko ittuɓe hiila weltindiɓe e jantagol inde Allah yo Allah newnan en ruttenen e diina makko kan eno tawa ko no ɓuuri faalirede noon ne sonnajo maɓɓe goo inneteɗo nene Zaynab ko honnum ɓe maaki wo ñande goo min juuli subaka min enelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓay woni min salmini mi jooɗi hilan janto inde Allah miɗo janto inde Allah nelaɗo ɓe yalti ɓay ɓe yalti ɓe ari toyi tawi ha ni miɗo jantade inde Allah ko honnum ɓe maaki o ene mi tindintama ko ɓuuri koko wonnoɗa wadde ɗo on tuma Juwayriya ɓe maaki hikono hari ko barra ɓe innete on tuma nelaɗo ɓe maaki ko ya innu subhanallahi adada halqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi hino ardiri noon e hadis ɗimmo subhanallahi adada halqihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi midada kalimatihi ɗiɗo ɗiɗi kala mo jannguɗa e muɗum fof muɗum haray ko hunde wotere nden allahumma ij'alna laka khashi'in wa laka khadi'in miɗo torade e fof meɗen e fof jaɓen amin allahumma ij'alna laka khashi'in ولك خاضعين اللهم لا تجعل في قلوبنا مكانة غيرك تعبد اللهم لا تجعل في قلوبنا مكانة غيرك تعبد اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أذقنا بردة عفوك اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا ظالما اللهم بك آمنا وإليك أنبنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اغفر لوالدينا ووالديهم ربنا ارحمنا كما ربنا ارحم والدينا كما ربيانا صغيرا اللهم ارحمنا ولوالدينا واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم harayɗo e weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala newinan ɗo en nannugol ɗum ɗo e weltaniki kadi kamɓe waɗuɓe en tori Allah subhanahu wa ta'ala newinan en o faamina en o newnana en kadi hutore e harayɗo yewti en fi koñte kon fi du'a e yewti en fi sartiji mun ɗin e neediji ɗin e yewti en kadi ko hennu hanɗen du'orde ɓe addani en du'aji buy e haray ɓe ɓanginani e yewtere maɓɓe nde wondema haray koko inte oɗo du'a ko jeeya ɗum kadi e dewal Allah subhanahu wa ta'ala ko jeeya ɗum e dewal Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi haray ɓe yewti en ko honno woni ko du'a o warrete haray nder yewtere maɓɓe nden ɓe yewti e wondema haray Allah subhanahu wa ta'ala o gimo hersa nde neɗɗo ɓantata juuɗe muɗum o toro Allah subhanahu wa ta'ala ronka wadde fuska jungo makko o jippinango hara ko ngo meho hara fus ala e maggo Allah o watta ɗum fiw ko woni tun ko fameten no ɓe addir noon haray an a wawata yiwde ko waɗi kon noon kono noon a yiyay ko waɗi kon kadi ko nelaɗo no makir noon ko imma muajjalan aw muajjala ko suwa Allah subhanahu wa ta'ala o newna o waɗoya ñande goo ma o waɗa ɗon e ɗon
kono gooto torota ko Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala ronka mo waɗande hare ko woni façon ji no Allah jaabindirata noon du'a hare no ɗuuɗi no jeeya e muɗum no ɓe addiri noon waɗugol ko faalaɗa kon tigi inna Allah okkan ɗum ɗo o okkama ɗum ɗo tigi ɗum ɗon ko façon goo ko heewi noon ko ɗum ɗon aray ɓurɗen faaleede ko fii hen ɗum ka ɓantuɗa juuɗɗen toriɗa Allah wo haray hato jini woni e hunde kono Allah kanko himo yiya wonde hara ko no woodi ko ɓurma moƴƴande ɗum ɗon ko ɗum waɗi so tawi hara woni o jonnaalima ko inɗa ko yi o jonne tigi tigi himo wawma waylande ɗum ɗon ɓe inni Allah subahanahu wa taala hino wawi yi'ude masibo arowo ma o yiltanama masibo on saabu on ɗon du'a ay a toyki Allah Allah okkan ɗum ɗo o kaalimagoye ɗum noon kono o yiltanima masibo hulɓiniɗo mo tawata no gase si on masibo ɗon arnotode hina fi ko toriɗaɗa wowlete wono misal si goɗɗo torike ɗo yo Allah subahanahu wa taala newnanmo darna suudu ma yo Allah subahanahu wa taala newnanmo soodateeri mi sikki ɗum ɗon fof waɗi ko si goɗɗo no wuuri ka si tawi no Allah no suti masibo goo wono misal accident no duwama heɓude janggo ma faɓɓi janggo ma e ko aroyta e balɗe aroje o yiltanama ɗum ɗon heɓugol teere ngon kañum ma yiltanede on masibo ɗon ko ɗum ɓuri hittude neɗɗo ko yiltanede masibo on ka ɗanani goɗo men mbiɗa faala suude ko par ce que no wuura ko ɗum waɗi hiɗa toro Allah goɗɗum hara o hollalima tigi tigi o jaabini ɗum ɗon tigi kono o yettanma masibo se remarque e nana e konngol gotol mawmen ɓen no wowla wono misal si accident ni waɗi ma ɗum suudu sumi goɗɗo daɗi ɓe inna ye du'aji buy jaabike ɗo min date ɗo nana ɗum ono wonde ɓe inna yo e jaka du'aji buy honɗum won ɗum seke ko torano ko neɓanno torede du'aji buy ɗo torino ko ɗin jaabi ɗo hannde ko innuno yo Allah hokkan jewde Allah hokkalimo ko inno yo Allah subahanahu wa taala huntana on haaju ɗo Allah huntanimo ko Allah subahanahu wa taala ƴetti ɗin ɗon du'aji buy mawdiro mawɓen ɓe innaltode du'a goto jaabi ko ɗo ko ɓe inni du'aji buy par ce que ko probléme mawɗo ni ko torano fof si ɗum ɗo o darano ɗum ɗo ɗum no fof ko niilu wona e no nden ñande mo faami ko ɗum waɗi haray Allah subahanahu wa taala himo jaabidirana goɗɗo du'a haray wono yiltugol masibo ma ɗum o ronka jonudema ko yinɗa kon hina masibo kadi o yiye ma kono o yaforama bakkatu mi dafe faamiɗon kadi Allah yafanoma bakkatu mo wannoɗa goɗɗo hara mo wanno bakkatuji buy no andirɗon no ñande wo ñande ɗe wadde bakkatu wono misal inneteɗo joni woni nayejo hara ka suka yagal ɗe gandi tigi tigi on hara ko jokkunowo ko fijidaruji o wona mawɗo o toro Allah piiji Allah hino andi si tawi hara woni o jonnimo konko o torimo ɗon kono so yafanaki mo ɗiɗa bakkatuji ɗum nafoytamo par ce que goɗɗo heeɓi ko aduna ɗo won tawi woni ñande gila ñande o maayi ko soñja tum haray fus ko heeɓi ala fus haray ko heeɓi ala si tawi roni goɗɗo so wuuri ɗo ko woni ko duuɓi nayyi woni ko duuɓi capannayyi woni ko duuɓi capanɗe jeegoo si tawi woni gila ñande o maayi gila nden ñande haray o teɓɓodiri e soñdia wallahi haray fus ko heɓuno nafanimo en tori Allah subahanahu wa taala dandu en ko ɗum waɗi Allah subahanahu wa taala hino yaforana on tigi kadi bakkatu no woodi façon o kadi ko Allah subahanahu wa taala no jaabidirantama du'a harana ɗiɗo tati noon mo wawma darnande galle ka aljanna o waɗanama moƴƴere akhira yankore no woodi jiyaɓe ñande dargal ɓe Allah subahanahu wa taala noddata Allah andintina de o inna kaarijo ñalande kaari a jooɗike a ɓanti juuɗe ma a tori kelan goɗɗum a yiyanu mi jaabini a yiyanu waɗa o a sikko no mi jaabinaɗe par ce que a torinoɗan suudu min ndu darnaka ha hewtuɗa ga awa mi remplace nima ndu suudu ka aljanna ɗo wo ko ɗo yiyata jiyaɗo hino yelo yo Allah yo hande noon hara jaabinana Allah du'aji ɗum fo wara ko ni warruɗaɗe Allah inna si tawi ni kadi mi jaabinano fos kadi a taƴotono kadi yurmede ande o yi andi on tigui nanu kadi Allah o kadi ɗen sotti ɗo sen noddi seeɗa ɗum annaki on tigui nanu kadi i Allah o kadi ɗum koni ni a nodda yaron ka ɓeno yewto min du'a ko ɗon heray façon koyte kon du'a on nayo on tigui ɓantotun juuɗɗe o toro Allah subahanahu wa taala o inna tigui tigui kanko o yiya ɗum ɗo jaabaki ɗum wolitaki few
e hare kadi ɓe yewti en ko watta noon ha du'a jaabo ko watta ha du'a jaabo no jeeya e muɗum waɗugol ko Allah farli kon e hoore ma yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni si goɗɗo yamiri ko moƴƴi o haɗi ko boni Allah waɗa mo jaabinanteɗo du'a ko ɗum waɗi so yi ndaare wano misal ko heewi kon hiɗen jikkinori ɗum fayda toujours so on tigi mapori du'a fayda ko hella ɓen ɗon do naɓirta du'a o nga ko par ce que hare on tigi no jortana ono neɗɗo wonɗo himo dari fiino diina kay yaara yeeso ko ɗum ɗo waɗi programme makko o ko jaabinanteɗo du'a ko ɗum noon waɗi nelaɗo ma kadi wo o yamiray ko moƴƴi haɗon ko boni si tawi tun o waɗali ɗum wo Allah jippinay lette e moɗon torɗon mara o jaabinanta on hannde kadi e yoyda kay ɗen du'a yamirde ko moƴƴi haɗen ko boni no jeeya kadi ko watta ha goɗɗo jaabinani e du'a laɓɓingol ñamete on andi hadis on janggimo Allah ko laaɓuɗo o jaɓata si wona ko laaɓi Allah yamiri gonɗi men ko yamiri ko won nelaɓɓen ko hen o yamiri nelaɓɓen ko ɓe ñaama ko laaɓi o yilti o yamiri enen gonɗi men e ñaama ko laaɓi nelaɗo on sa e nder on hadis ɓe janti fi gorko yahuɗo seppi ha tampi oɗo o ɓanti juuɗe makko ko kammo himo toro Allah himo inna ya rabbi Allah wallan ko ayo joomi am nelaɗo maki hara e on Allah haali mo ɓanti ɗon juuɗe makko ɗen hara ko ñaami kon no harmi ko ɓorni kon no harmi ko woni koye yarde no harmi wo ko harmi kadi woni ira nelaɗo landi en question goto fa anna yustajabu lahu maɗum fa anna yustajabu li zalik ko honno oɗo jaabinirante du'a ala neɗɗo kadi fi yo du'a makko on jaabo o wonay ko inte kon laɓɓinowo ñaamete makko ko ɗum waɗi sen daari wano mawɓe men ɓen hari ɓe jaabinana du'a moƴƴa ka wallahi hay mawɓe men ɓen si woni ha ɓe ɓanti juuɗe maɓɓe ɗen ɓe jangga gandal buygoy ɓe joga kadi defte wakko jogiɗen kon ayi no ara nu ɗon andi ɓe sifanike en ɗum no gasa buyƴe men kadi tawi ɗum ayi no hara hoɗo fof ko inten kon village district hara ko qur'an ko goto petto ɓe jogi qur'an fof o ko jogiɗen ɗo qur'an jibuy kamɓe hara ko wotere petto ɓe jogi ko honno ɓe sendiri nde ɓe ƴetta wano gila naasi ha tabara ɓe jonna karmakojo go fiyo wo fof wonu jannoɓe fiyo karmakoɓe ɓen fof heɓuno jannira gila naasi wano ha tabara ɓe jonna karmakojo gila tabara ha yaatin ɓe jonna karmakojo ko wano noon ɓe sendirta qur'an o sa jangi ka oɗo ha hewti tabara o innama yohu ka kaari wano innirten ni joni oɗo o heeɓi joni examen makko yo iw joni Fuuta o wara ko nakiro continue ɗuma honno e étude ji makko ɗin o waɗa ɗon collége si o gayni ɗon kadi o waɗa lycée si o gayni ɗon kadi ɗe gandi kadi o waɗa université kadi ɗe bugoramo kadi nokku goo kadi ko noon ɓe waɗirayno qur'an kono ɓeɗo hari kala ko ɓe torino Allah subahana taala jaabinanayi ɓe ko ɗum waɗi so yiife on ɗo mimi signalay ɗo piwum gotum ka fewdiɗen ɗo e mantijuɗen en torade Allah subahana taala haray continue en torogol Allah subahana taala ko wonɗen kon ɗaɓɓude kono mawɓe men ɓen ko heewi kon ko ɓe ɓurno en koltoranade ko fii diina ɗum kadi tawi yejjitu ɗum mawɓe men ɓen kamɓe tellement ko ɓe yiwno kon c'est à dire no ɓe yirno noon aduna on ɗo ko noon net sahabaɓe ɓe yirno aduna o sike kamɓe fus ɓe contano o aduna fus mawɓe men ɓe contano aduna fus ko ɗum waɗi mawɓe men ɓen ko ɓe torotono wo ɓe henna yo Allah subhanahu wa taala fottindin e ko yiɗi o yarni kono mawɓe ɓe torotono ko laamugoy par ce que haɓe considéra enen noon e yi important mum o inchallah en fuɗɗike torade kono mawɓe ɓe ndaare tun ko ɓe torani en kon kamɓe no jaaɓi few yo Allah fottindin en e ko yiɗi o yarni ko ɗum waɗi en fof min kada ka on tigi yaari aduna Allah fuu ko sifa ɗiɗo tumbodireji yiyeten iɗen waɗa ko e haɓude wo ko ɗumanɗiɗe wo e wata wonde waɗa ɗum ɗo ka par ce que du'a maɓɓe on jaabike ɓay tun Allah ko ɗum ɗo yiɗi ko ɗum ɗo o yarni ko ɗum ɗo o wela ɗum ɗo pellet alhamdulillahi ɗum ɗo hino marsude hande so si tawi hara woni o waɗanama contrat ndi musidɓe men julɓe haaloɓe haala ka haalete so nani ko ɓe waɗi Amérique fii diina wallahi a weltoto ko tawi kon ko a wowlowo haala men kam sa nani ko ɓe waɗi kon Angola a yiltiki a yewtama ko ɓe waɗi kon Guinée Bissau ma Sarlo ma Libéria enen ɗo fof ɗen andi ɗum noon mo kala men jo tasko wallahi a taway alhamdulillahi du'a ko mawɓe ɓen toranino en kon yo Allah subhanahu wa taala fottindin en e ko yiɗi kon o yardi ɗum ɗon hino jaaɓi fof
ɓe tori yo Allah subahana wa taala fewnamɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓen waɗa barki kadi e maɓɓe wallahi kadi ɗum hino yaltiti moƴƴano Allah no okki en koyinte kon yiɗugol l'islam ko ɗum waɗi mawmen ɓen ko ɗo wonno ɗen ko mi signalire ɗum ɗo fof ko fiyen anndu du'aji maɓɓe ɗin wallahi ko jaabi ɗum moƴƴa mawmen ɓen noon har ɓe laɓɓinno ñaamete maɓɓe par ce que har mawmen ɓen koɓe wuuri wo koko beru keri kin ko ɗumanni ko mawmen ɓen ɓe anndano hay ñamande ɓe anndano par ce que ko fi hen no ɗum yana ɓe sattirtanoke fayda ha ɓe ñawlo ko fi hen ɗum koɓe wuurno ko inte kon ko keri hum maɓɓe kon ɓe ñaami ko laaɓi Allah jaabinen ɓe du'aji ɗi enen kadi seytu woni hara en faala e du'aji meɗen jaabo ko ma ñaamen ko laaɓi ɗen tori Allah subahana wa taala newina en no jeeya kadi ko watta du'a jaabo hara on tigi haw jaal nelaɗo maaki wo goɗɗo jaabinande du'a fanni o haw jaal wo ñande o haw jiwa Allah jaabinantamo Allah no notade mo ha fewn ɗum koni woni ɓe landi koni woni hawjugol ngol nelaɗo maaki kande on tigi toroto Allah o toro o en naami tori ke ha Allah jaabinaɗe Allah en nagati mi accirini yo ɗaɓɓumo toroɗa ka on tigi inni mi toriki Allah ha o jaabina ɗum ware Allah innaylanni ko ɗum waɗi so yi wano koko feƴƴi ɗo buyi inna a minen ɓe ganda kono duwaji ɗi yaade ɗum si wowlama ko makuneɗa ɗo o jaabinta duwaji ɗin few haray e reenayi kunduɗe men ɗe moƴƴa yaafo ɗon karaje men ɗe e reenayi ɗum ɗo moƴƴa fii e koyinte kon surtout hakkude men e Allah won hakkude men e Allah nayi on tigi wowlu ko wowli o nelaɗo maaki man kana yuminu billahi wal yawmil akhiri falyaqul hayran aw li yasmut yon tigi wowlu ko moƴƴi o maɗum o fanka tawi woni mo gonɗini Allah haray ko ɗum waɗi haray Allah nayen tormoɗo ha innen minen nde min anda ko honto ɗi du'aji yaari minen nde min torki Allah ɗumannaki non nelaɗo maki ñande jiyaɗo o yewti ɗum ɗo Allah jaabinantamo du'a o haray koye on tigi toro o inna inchallahu kadi Allah jaabinayi nelaɗo maki udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba wo tore Allah hara hiɗo yanana hiɗon feddete wondema Allah subahana wa taala jaabinayi hara no ɓayi no anduɗen noon haray ko ɗum ɗo ɓe yewti en haray piiji boyi o wata yittade mum fof hara kadi ɓe yewti en kadi fii du'a ina en hittin du'a tora gongol tun waɗundugol tun Allah hokkuram e waɗay du'aji kadi ɗi tawata ɗin nelaɗo no inni yo waɗe ɗin kadi no wondanen important haji ɗin ɗo hina mbuuɗi addata ko baraji ɗi addata on faami wano hennu ono so on tigi no natude ka toilette so on tigi yalti so on tigi no waalade so on tigi no immade so on tigi no natude ko inte kon ka suudu simo yaltude ɓe yewti hen ɗiɗo du'aji fof joni no haari ɗiɗo koye on tigi hunjoɗi ma so on tigi hunjaki tawi on tigi no wawi jogo kaydire ndi on tigi yahata o oy wono misa sa naatay ni ka suudu fonta jangga ma winda ka baafal ɗum oy sa ari ha ɗum jangga feƴƴa kono so ɓe haray wakkiɗo ɗen wono du'a on ka waalagol andi joni yimɓe inna mémoire on ɗuuɗa joni fof o carte mémoire on fami waɗetemo joni on tigi no awindire kadi ka danki si on tigi hewti ka waalo o jangga ɗon kadi so yimɓe kadi o jangga ko janggete ko kono yande fi Allah ɗi du'aji ɗi ɓe yimɗo acce fi Allah tabitan e majji ɓenni wo so on tigi tabiti e ɗiɗo du'aji wo jeyete ɓeɓe Allah inni hiɓe janto inde Allah kasiran ɓeɓe no janto inde Allah ko ɗuuɗi hara o jeyama maɓe ndaren noon haray so jeyama wallahi haray o jeyama joni goɗɗo simo immade o jantoto inde Allah simo waalade o jantoto simo yaltude o jantoto simo nadde o jantoto simo ñamude o jantoto simo wattade paɗe o jantoto simo ɓornade coñci makko ɗi o jantoto haray oɗo woni aɗa jantiɗo inde Allah haray oɗo woni jantiɗo inde Allah ko ɗum waɗi ɓe inni wo haray koye ɗengal min ngal honu hara toujours hino hecciɗe e jantagol inde Allah joni noon fiyo ɗum ɗo wawa wonde ko ma hunjoɗen du'aji ɗin par ce que kala ko watten kon fof no mari du'a ko waɗirte ayi si en tabiti e ɗiɗo haray woni jantuɓe inde Allah ko moƴƴa haray ɗon toriji Allah subahana wa taala on e ɓurte en faminde e haray e weltanikeɓe kamɓe kadi eɗen tori Allah subahana wa taala newna en enen kadi o famina en o newna en kadi jaɓɓugol wassalamu aleykum wa rahmatullah ɗon ɗo hannde sikki ɗon ɗo ɗo tigi tigi ɗo ɗe wawi fotorde ɗi hannde hay ko ɗum se fuɗɗike law en gayne law par ce que bayana mo 2 heures taw wela heɓude koy ɓullelen fuɗɗake de 16h00 bayana mo 2 heures taw wela heɓude ko ɗum waɗi haray ko no innirɗen noon ko yewtere wo ko ɓuri moƴƴude e yewtere